iyi ntambara iri hagati y'igihugu cya Iran na Amerika ndetse na Israel igitangira. Donald Trump yavugaga yuko rwose bitazatwara n'iminsi igera kuri 3 gusa mu kugira ngo babe babashije gutsinda igihugu cya Iran neza ngo maze intambara ibirangiye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitahanye intsinzi ngo ubuyobozi kandi bwa Iran rwose babukuyeho. Gusa ibingibi Donald Trump yavugaga bikaba bitandukanye rwose n'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba iri kubera mu kirere hagati y'igihugu cya Iran gihanganye n'ibihugu bibiri byiteranyije, hari cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ku munsi w'ejoho igisirikare cya Iran aricyo IRGC bakaba barashe ikigo cy'ibanga cyakoraga ubushakashatsi ku ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ndetse kandi n'ibindi bisasu byose bigiye bisanzwe. Iki ngiki kandi kikaba ikigo cy'ubushakashatsi cy'igisirikare cya Israel aricyo IDF. Iki kigo kandi cy'ibanga cyakoraga ubushakashatsi ku bisasu bya kirimbuzi cyarashwejeho n'igihugu cya Iran, akaba ari ikigo cyitwa Negev Nuclear Research Center. Kikaba ikigo kandi cyari cyihishe mu butayu bwa Negev mu murwa mukuru wa Tel Aviv w'igihugu cya Israel, ahagana kuri kilometero zigera kuri 30 zonyine gusa uvuye mu mujyi wa Beersheba. Iki kigo kandi cya Negev Nuclear Research Center cya Israel kikaba cyari ikigo cyakoraga ibisasu gusa, kikaba ikigo cy'ibanga cyari kizwi n'igihugu cya Israel gusa, bitewe n'uko kino cyari ikigo cya gisirikare cyakoraga ibisasu bitandukanye, yaba ari ibisasu bakoreshaga bazimya ibindi bisasu Iran yarasaga, ndetse kandi kikaba ikigo cyari icya mbere cyabashaga gukora ibisasu byose bigiye bitandukanye byakoreshwaga n'ubwirinzi butandukanye bugiye bwinstaye mu gihugu cya Israel. Iki kigo cya Negev Nuclear Research Center kikaba cyari ikigo gihambaye cyane, bitewe n'uko kandi cyari ikigo cyakoraga n'ibindi bisasu byose bigiye bitandukanye Israel yabashaga gukoresha yataka abanzi bayo aho bari baherereye hose. Uru rukaba ari rwo Rwanda rwakoraga ibisasu byinshi kandi byari bikenewe cyane n'igihugu cya Israel, byakoreshwaga mu kurwanya umwanzi wabo ari we Iran muri uru rugamba rwose bari kurwanamo n'iki gihugu. Ibi ngibi bikaba byumvikanisha neza yuko igihugu cya Iran cyabikoze kibishaka kugira ngo babashe kurasa hano hantu babashaga gukorera ibisasu byinshi bitandukanye, maze igihugu cya Israel gitangire kibura ibisasu mu bubiko bwacyo, yaba ibisasu byo gukoresha bazimya ibisasu bya Iran, ariko kandi Israel yongere buri n'ibindi bisasu byose bakoreshaga bataka cyangwa se barasa igihugu cya Iran ahari hose mu gihugu mwimbere. Iki gitero kandi igihugu cya Iran cyabashije kugaba ku gihugu cya Israel, Iran ikaba bikoze igamije kugira ngo ibashe guca intege igihugu cya Israel burundu, maze ibisasu cyangwa se misile zitangire zishirane mu bubiko bwayo, maze ikirere kimere nk'icyambaye ubusa, maze Iran itangire bamincireho za drone zabo zigura amafaranga make cyane, ndetse kandi itangiye barase ibisasu by'umufiririzo bijye bicuncumuka nk'imvura mu kirere cya Israel. Israel idafite ibindi bihagije byabasha kubihagarika mu kirere. Israel kandi ku munsi w'ejo yatangaje ko humvikanye ibisasu bya ballistic missiles mu gace ka Dimona mu butayu bwa Negev ahagana mu burasirazuba bw'amajyepfo y'umujyi wa Beersheba, ndetse hano hakaba ariho haherereye kino kigo cy'ubushakashatsi cya Israel. Gusa muri raporo Israel yatanze ikaba itaravuze ko hari ikigo cyabo cyaba cyarashwe cyakoraga ibisasu, nubwo kandi igisirikare cya Iran aricyo IRGC Iranian Revolutionary Guard Corps bo batangaje yuko babashije kurasa ndetse kandi bagahamya bakarimbura ikigo cy'ibanga gikomeye cya Israel cyabashaga gukorerwamo ibisasu n'amamisire agiye akomakomeye. Ku munsi w'ejo kandi Iran yatangaje yuko igiye gukomeza kurasa inganda zitunganya ndetse kandi zikora ibisasu n'ibitwaro by'intambara byose mu gihugu cya Israel, ngo kugira ngo bahisemo umwanzi wabo wa Israel ku buryo no mu myaka iri imbere atazongera guhirahira kongera kwataka igihugu cya Iran mu buryo ubwo aribwo bwose bw'intambara. Ku munsi w'ejo kandi Iran yarongeye gukora ikindi gitero gitangaje ndetse kandi cyatangiye gushigisha isi, kikaba ari igitero kandi cyahumuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane n'igihugu cya Israel, bitewe n'uko bino bihugu byombi biri guhangana n'igihugu cya Iran. Ku munsi w'ejo byongeye kubona imbaraga za Iran zitandukanye n'izo bari basanzwe bazi, bitewe n'ubushobozi bari bazi ku gihugu cya Iran mu gisate cy'igisirikare. Ku munsi w'ejo kandi akaba ariko igisirikare cy'igihugu cya Iran cyarashe ibirindiro bya gisirikare byitwa DIEGO GARCIA. Ibi ngibi kandi bikaba ibirindiro bya gisirikare biherereye mu nyanja y'Abahinde, bikaba ibirindiro bya gisirikare by'igihugu cya Amerika gifatanyije n'igihugu cy'Ubwongereza. Ibi ngibi kandi bikaba ibirindiro biherereye muri kilometero zisaga 4000 uvuye mu gihugu cya Iran, bitewe n'uko uvuye mu gihugu cya Iran neza ukagera kuri bino birindiro harimo ibirometero bisaga 3791. Iyi ngiyi kandi ikaba intera ndende cyane itarakekwaga n'isi yose yuko Iran ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurasa muri iyi ntera ingana gutya. Ubundi isi yose gusa cyane cyane abanzi ba Iran aribo Leta Zunze Ubumwe na Amerika na Israel bose bari bazi yuko Iran itabasha kurasa muri kilometero nyinshi cyane cyangwa se mu ntera ndende, bitewe n'uko mu biganiro Iran yari imiragirana n'igihugu cya Amerika gifatanyije na Israel muri uku kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Iran ikaba yarabwiye Amerika na Israel ko bafite ibisasu byabasha kuraswa mu ntera ntoya cyane. Iran ikaba yarabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ibisasu byitwa intercontinental ballistic missiles
cyangwa se ibisasu byambukiranya imigabane ntabyo bakoze. Israel na Amerika bakajya kuri icyo cyizere. Ndetse kandi na nyuma yaho mu kiganiro Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Iran yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya CBC News, uyu Minisitiri w'Intebe w'ububanyi n'amahanga ariwe Abbas Araghchi akaba yaratangaje yuko rwose Iran ifite ibisasu byabasha kugarukira mu ntera kilometero 2000 byonyine gusa. Hagatangaza yuko ibisasu byambukiranya imigabane ntabyo bakoze ndetse kandi ntabyo babitse mu bubiko bw'intwaro zabo. Gusa ku munsi w'ejo kino gitero Iran yagabye ku birindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye muri kilometero zisaga 4,000 byose. Iki gitero kikaba cyarahumuye amahanga kigahumura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ndetse kandi n'ibihugu byose byo mu Burayi biri mu muryango wa NATO. Abo banzi bose ba Iran bakaba barabashe kubona yuko Iran ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurasa ibisasu bibasha kwambukiranya imigabane. Nubwo mu ntangiriro zose Iran yari yabashutse ibabwira yuko ibi bisasu ntabyo itunze ndetse kandi ntabyo yakoze, nabo bakagendera kuri uwo mujyi wayo. Ariko yo bucece yibizi neza ko ifite ibyo bisasu ndetse kandi ko ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurasa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu isi. Ibihugu byose bigize umuryango wa NATO byagize ubwoba bikimara kumenya yuko Iran ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurasa mu gihugu icyo ari cyo cyose giherereye mu Burayi mu gihe icyo ari cyo cyose baba babishakiye. Bitewe na bino bisasu bishyashya ku isoko bitatangajwe amazina, Iran yakoresheje irasa ku birindiro bya DIEGO GARCIA biherereye mu nyanja y'Abahinde, bikaba ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cy'Ubwongereza. Ibi birindiro kandi bya DIEGO GARCIA akaba ari ibirindiro bikomeye cyane bitewe n'uko ari byo birindiro Amerika yabashaga gukoresha mu maoperasiyo menshi agiye atandukanye Amerika yabashaga gukora mu burasirazuba bwo hagati n'andi maoperasiyo yose yabashaga gukora mu bihugu bitandukanye byo mu mugabane wa Aziya. Ibi ngibi kandi n'ibirindiro bibitse intwaro nyinshi zitandukanye z'agaciro ziri mu miliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari ya Amerika. Bikaba ibirindiro kandi bya gisirikare bibitseho intwaro nyinshi zitandukanye, indege z'intambara, amato y'intambara ya Amerika n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye by'ibikoresho by'agaciro bya gisirikare. Ibi ngibi kandi bikaba bivuze yuko bino birindiro bya DIEGO GARCIA biri mu birindiro bya mbere bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika yabasha gukora igishoboka cyose kugira ngo ibashe kurinda bino birindiro bitewe n'amaoperasiyo ahakorerwa ndetse kandi n'ibikoresho bya gisirikare bya Amerika biba bihabitse. Gusa ku bisasu byabashije kuharaswa ejo bya Iran akaba ari ibisasu 2 gusa kandi byabashije guhagarikwa n'igisirikare kirwanira mu mazi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba igisirikare gikorera kuri ibi birindiro bya DIEGO GARCIA. Gusa nubwo bino bisasu babasha kubihagarika ndetse kandi bigira icyo byangiza kuri ibi birindiro, Amerika ikaba yari isibona yuko Iran yahereye kera kose babeshya ndetse kandi bahenda ubwenge. Iran ishobora kuba inatuza ibisasu ahubwo byabasha kuraswa bivuye muri Iran bikagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi uwo ari wo wose. Ku munsi w'ejo kandi mu rukerera Iran ikaba yarongeye ikarasa ku kibuga cy'indege cya mbere muri Israel. Iki akaba ari ikibuga kandi mpuzamahanga gikuru cya Israel, aricyo kibuga cyitwa Ben Gurion Airport. Akaba ari ikibuga cya mbere cyakira abantu benshi ndetse kandi gikora n'ingendo nyinshi zitandukanye mpuzamahanga, yaba ari ingendo z'abantu binjira cyangwa se bava mu gihugu cya Israel. Ku munsi w'ejo kandi Iran ikaba yarabashije kuharasa bikomeye, bimwe mu bisasu bya Iran bigahagarikwa, gusa ibindi bikagera muri kino kibuga cy'indege ndetse kandi bikaba byarabashije kwangiza indege zigera kuri 3 zigashye zigakongoka. Gusa akaba nta muntu n'umwe wabashije kuhatakariza ubuzima ku gitero Iran yagabye kuri kino kibuga cy'indege cya mbere gikuru cy'igihugu cya Israel. IRGC igisirikare cya Iran ku munsi w'ejo bavuze yuko barashe drone z'intambara ku kibuga cy'indege cya Israel. Bakaba baratangaje ko barashe kuri kino kibuga cy'indege bagamije kurasa indege z'intambara z'indwanyi za gisirikare ziba ziparitse kuri kino kibuga cy'indege. Bakaba kandi baraharashe bagamije kurasa ububiko bw'amavuta buri muri kino kibuga cy'indege gikuru cya Israel. Israel nayo nk'ibisanzwe ejo yatangaje ko igomba kwihorera kuri bino bitero byose Iran imaze iminsi igaba mu gihugu cyabo. Ubu igitegerejwe akaba ari igitero cyo kwihorera Israel igomba gukora ku gihugu cya Iran vuba na bwangu, kubera igitero ku munsi w'ejo Iran yagabye ku kibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cya Israel. Ese wowe by'intambara urabibona gute? Ca muri comment section umuntu tubwire. Nongeye kandi kugushimira cyane wowe uri kurikiye kino kiganiro kiri guca kuri Horizon Info muri kano kanya. Ndagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbi bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politiki, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.